prvi kruzer sa CVT menjačem. Nova era kruzera, nova era motocikala. Nešto što u posljednje vreme zaista viđamo na svim prestižnim proizvođačima motocikala, pa i onim koji su tek ušli u taj svet, pričam što se tiče europskog tržišta. BMW-ova ASA, Hondin DCT, Yamahin YAMT, šta je još sledeće? To ćemo vidjeti. Ali Benda, kineski proizvođač motocikala, je uveo nešto novo. Prvi V-Twin sa CVT menjačem ili ti automatskim menjačem, automatskim CVT menjačem. U pitanju je V-Twin zapremine 343 kubna centimetara sa 8 ventila koji razvija 34 konjske snage pri 8700 obrtaja i 31 Nm obrtnog momenta pri 6500 obrtaja. Činčila 350. Iz prve, ja ću reći nešto što je smešno, meni je zvučalo više kao čičila. Kao čičila, ali ipak se zove činčila. Varijanta sa CVT menjačem ove godine jedan od noviteta koji je promenio i koji će naizgled promeniti kruzer kategoriju. Osnovne karakteristike ovog motocikla: 195 kg ukupna masa vozila, odnosno ovog motocikla, od čega je 16 litara zapremina rezervoara. Zanimljivo, upside down viljuške, napred sa hodom od 11,5 cm bez podešavanja i dupli amortizeri iza sa podešavanjem pred opterećenja, odnosno pred napona hoda nekih 50 mm. Visina sedanja ovog kruzera je jedan od faktora koji dosta utiče naravno na to kako ćete izgledati na motociklu i da li ćete sa svojom visinom moći da sednete na jedan motocikl. 69 cm je visina sedišta vozača. Da li je to zaista 69 ili manje? Ja bih rekao da je iskreno manje. Tako mi možda deluje, jer obzirom na to da sam poprilično nisko dole, takav dojam mi daje. Sa mojih 185 ovako ćete izgledati, odnosno sa mojih 185 ovako izgleda na ovom motoru. Što se tiče pozicije, možete vidjeti da su mi noge klasičnog kruzer položaja, potpuno napred sa fuzasterima, s tim da ovi fuzasteri dosta štrče napred, te će u nagibima to zasigurno biti jedna stavka koja će da kači asfalt. Zanimljivo je još jedno reći, to je da je odstojanje od tla jako malo, te imam osjećaj da sa suvozačem kada se smestimo nas dvoje na motocikl će ovaj isti motor kačiti tlo. Ali ajde da se ne zadržavamo oko tih stavki. 219 cm dužina motocikla, 89,5 cm širina na najširem delu i visina ide oko 102 cm su dimenzije ovog motocikla. Ne čine ga previše velikim, ali ne čine ga ni previše izuzetno malim, iako je uzan rezervoar kompaktan motocikl u pitanju. Ono što je potrebno navesti je zaustavljanje i šta je to što zaustavlja ovaj motocikl. Napred imamo disk prečnika 320 mm, kojeg zaustavlja četvoroklipna radijalna kočilna čeljust sa utisnutim bendinim znakom. Što se tiče prednjeg dela, napomenut ću da su nam napred CST pneumatici, točak dimenzije 16 inča, odnosno točak u dimenziji 120/80/16. Što se tiče zadnjeg dela, moram samo da kažem da je iza jedan disk prečnika 260 mm, kojeg zaustavlja jedna jednoklipna kočiona čeljust. Dimenzija zadnjeg točka je 15 inča, odnosno promer u dimenziji gume 150:80. Prenos na ovom motociklu se vrši preko kaiša, što se može vidjeti ovde iza. U principu rekli smo gotovo sve ono što je bitno, osim od toga šta je to od elektronike što imamo na ovom motociklu. ABS, traction control i zaštita od paljenja su nešto što, odnosno zaštita pri paljenju, odnosno startovanju motocikla su nešto što posjeduje elektronike. LED osvetljenje napred, koje ne izgleda preterano kvalitetno zbog ove LED pozicije ovde. Iskreno, to je stvar koju odmah imam neki dojam da nije nekog prevelikog kvaliteta. I jedan Color TFT ekran koji nam daje taj duh spoja nečega što je klasika sa nečim modernim. Vidjet ćemo kako će to da izgleda na suncu, što je ono što pokazuje za osnovnih informacija, obrtomer skroz gore, klasičan kao na skuteru, kilometar sat, vreme, odometar, gorivo, indikator goriva u 5 nivoa, da li je uključen traction control, pokazivači za grešku, gorivo,
i u suštini pokazivače pravca i to bi bilo otprilike to. Klasične komande kao na bilo kom nekom drugom Kinezu, blicanje napred, dugo kratko svetlo, paljenje i gašenje, traction kontrola, pokazivači pravca, sirena i sa desne strane dugme za startovanje i gašenje motora, sva 4 pokazivača, odnosno za upozorenje i ono što je zanimljivo da ima ove bar end retrovizore kao neki standardni deo opreme. Paljenje je sa leve strane, odnosno paljenje, davanje kontakta i ključ se stavlja sa leve strane dole, a takođe sa leve strane imamo i jedan USB tip C i tip A port koji ima Quick Charge 3.0 standard za punjenje. To je bilo to. Ajde provozamo ovaj motor da vidimo kakvi su utisci i da li zaista vredi pomena i novca. Ovaj motocikl smo dobili od firme Autopromet Motors, a ono što je takođe bitno reći da je vodeno hlađen i da posjeduje 6-stepeni menjač. I hajde provozamo ovu bendu Chinchillu 350 CVT varijantu. Prvi kruzer sa CVT menjačem. Zanimljivo zaista, da li je ovo motocikl ili je samo skuter koji je prepakovan u oklope motocikla? To je pravo pitanje i glavno pitanje, obzirom da nosi i takav tip menjača CVT. Više bih volao da je neki automatski menjač u pitanju, ili ti poluautomatski menjač u pitanju, jer bi sigurno donalo jednu onako veću dozu zabave po mom nekom mišljenju. Pravi užitak motora je upravo to menjanje brzina kada hoćete, ok, u gradskim uslovima, vožnjama, više je odgovarajući taj automatski režim vožnje nego manuelni, što je naravno i olakšavajuće i prednost u gradskoj vožnji. Imam osjećaj da vozim skuter, a ujedno imam osjećaj da se vozim i na nekom motoru. Zanimljivo. Jako lep izgled, jako onako upečatljiv, upadljiv i zanimljiv, prelep motor u suštini. Možda mi se far malo ne sviđa, obzirom na to da ova pozicija deluje da je jeftino izrađena. Deluje mi kao da sam kupio one jeftine LED trake sa nekom plastikom polumat, odnosno zamagljenom plastikom, i stavio, i to mi je kao pozicija. To je jedna stvar koja mi se malo manje sviđa u celom ovom delu izgleda motora. Zanimljivo je da ekran deluje kao da je Indian u pitanju, a ne neka benda, odnosno nije benda neki motor ili ti neka samo, ali ne benda, obzirom da je benda relativno skoro ušla na naše tržište. Volio bih da testiram i LFC 700 Pro, koji je najzanimljiviji model iz te kategorije. V-Twin, odlika agregata koji prima instant ubrzanje i koji jako dobro zvuči. Zvučat će jako dobro i na ovom motoru, s tim da onaj skuter zvuk malo nije da iritira, ali malo kvari taj doživljaj kada se zabode u onim obrtajima i hoćete se da vozite skuter, ali V-Twin daje malo drugačiji osjećaj, odnosno drugačiju tu notu osjećaja zvuka tog, da ga nazovemo cruiser skutera. Jako dobro zvuči. Osnovna karakteristika je da je kao na svakom skuteru ubrzanje maksimalno na nekih između 6 i 7 hiljada, odnosno 6 i 700 bih rekao ovde, i 7 hiljada obrtaja se osjeća da ta maksimalna isporuka snage, obrtno moment zasigurno gde onaj deo ubrzanja dostiže svoj neki maksimum. Što je karakteristika svakog skutera, u ovom slučaju motocikla sa CVT menjačem. Što se tiče izgleda, kao što rekao, veoma upaljiv, upečatljiv, zanimljiv, prelep. Mnogi ljudi na ulici su me pitali koji je to motor, mnogo interesovanja ima, svima je jako lep motor, komentari koje sam dobio su zaista onako prelep motocikl, o kojem se motoru radi, koliko kubika ima, zaista jako lepo i lep osjećaj kada vozite ovaj motor. Što se tiče dela izgleda, da nastavimo za izgled, imamo bar end retrovizore koji su malo onako
koji su malo onako dali taj šmek ovom motoru. Nemamo retrovizore koji štrče odavde za inače nosače za klasične retrovizore, dok ono što mi se ne sviđa je upravo ovo. I kvalitet izrade tih retrovizora nije baš na nekom zavidnom nivou. Naravno, sve u skladu sa cenom. Ekran se vidi sasvim dobro, odnosno veoma dobro, neću da kažem zadovoljavajući jer je iznad tog nivoa. Na jakim sunčevim zracima se opet veoma dobro vidi, što je pohvalno. Malo pre sam rekao da pokazuje sve one osnovne informacije što je bitno za jednog vozača. Imamo na sredini D i P, odnosno D mod kada je u drive-u i parking kada je spuštena nožica. Kvalitet dugmića kao na QJ-u iz prethodne generacije, to je kratak opis kvaliteta tih dugmića i prekidača sa pozadinskim osvetljenjem koje ja inače pretjerano nešto i ne volim. Ovo ostalo deluje jako kvalitetno do dolaska fuzastera koji, ne znam, nekako mi taj spoj metala sa metalom nije baš dao pretjerano osjećaj nekog velikog kvaliteta, ali opet ću reći sve u skladu sa cenom. Pozicija vozača dosta nisko, vidjeli ste kako mi stoji sa mojom visinom malo pre u uvodu, neću to mnogo da komentarišem. Noge su savijene u kolenima, potpuno opružena stopala, jako nisko dole, imam osjećaj gotovo da sedim na nekoj omanjoj stolici. Kada podignem noge, one dolaze u ravan klasičnog sedalnog položaja, odnosno klasičnog sedećeg položaja, i noge su napred kao kod nekog kruzera, samo što nisu previše povučene, odnosno blagi ugao ka napred što se tiče kolena, ili ti prosto neki onako tuplji ugao. Dobar tu ono. Dobar tu ono. Ovo bih volio testiram. Uvaljeni ste u ovo sedište, nema pretjerano prostora obzirom da je dole nekako kao uvala, i mislim da će malo za ljude sa većim gabaritima to biti osetnije jer će preći na deo rezervoara koji počinje zaista jako blizu preponama. Treba reći i da je sedište suvozača jako male površine, te će suvozač zaista biti na vašim leđima, terat će vas da se povučete ka napred, terat će vas da smanjujete svoju površinu sedenja onako fino, što je po mom mišljenju minus. Još jedan minus je to što se pozicije, odnosno nogostupi za suvozača nalaze poprilično blizu vas, te će sam suvozač imati problem. U kom smislu? Da će noge da mu dolaze dosta visoko i kada sedi da će noge da mu prelaze gornji deo, odnosno da ne kažem da idu u negativ, što može biti naporno pri vožnji, i ovako je naporno. Također treba napomenuti da kada se vozim sa suvozačem, a vozio sam se, dosta je i niže motor, hod vešanja je svega 5 cm i kačit će onako ove poveće rupe, odnosno poveće ležeće. Naravno, nije sve minus i nije sve tako negativno. Što se tiče vibracija, postoji određeni deo vibracija koji se prenosi na fuzastere, ali nisu takve da smetaju tokom vožnje, što je veoma pohvalno u tom nekom pogledu. S tim da na većim brzinama ja to čak i nisam nešto osjećao. Da li zbog brujanja motora, da li zbog toga što se nisam fokusirao na to, kada se hvala, što se nisam fokusirao na to, ne bih znao. Zvuk je fantastičan, ne samo zato što je V-twin, nego su sami auspusi određeni tako da pružaju jedan poprilično dobar zvuk, kao da imate rađeni izduv, iako naravno nema toga. Mogu da zamislim kako bi zvučao sa nekim aftermarket izduvom. Kod pozicije vožnje nisam naveo još dve stvari. Ovo sedište vas tera da se nekako zgrbite, obzirom na to da je oblik takav je oblik ovog sedišta. Uvaljeni ste, visina rezervoara, donji deo rezervoara vam je ispod prepona, naravno najviši deo rezervoara dolazi opet u donji deo, visinu krajnjeg dela donjeg dela stomaka. Širina nogostupa je nekako onako takva da ćete dosta da imate široko prostora sa strane. Širina guvernala za neke dve šake od svake strane ramena, visina guvernala u poziciji negde oko srednjeg dela stomačnog dela. Ovde sam se već iscimao da ću da zakačim donji deo. Ruke
mogu biti zaključane, mogu biti opuštene u laktovima, to opet zavisi naravno od vaših gabarita. Meni su nešto između, ne smetaju mi pri nekoj dužoj vožnji. I ono što mogu reći da na neku dužu distancu morat ćete na nekih možda sat vremena da odmorite zadnjicu, obzirom na to da je povijen donji deo kičme i zahtevat će taj odmor jer će stvarati bol. Ali, bože moj, kruzer je da se kruzira, uživa i opusti. Putna brzina od 80 na sat je nekako najprijatnija na ovom motoru. Kada ste sa suvozačem, jako dugo će vam trebati da stignete do 100 km na sat, što ćete vidjeti sadašnjim testom i vreme koje nam je bilo potrebno da dostignemo 100 na sat, kao sam bez suvozača i kao sa suvozačem, da vidite sada kako to izgleda i koliki rezultat smo ostvarili. A može, 0 do 100 sa nama dvojicom. Do 100. Primetio sam jednu stvar, da kilometar sat čudno radi. Kilometar sat čudno radi, imali ste priliku da vidite nekako ubrza, pa ide lagano, pa onda odjednom ubrza, pa onda uspori. Malo čudna priča baš. Kao što ste vidjeli, postoji još jedna mana, a to je da kilometar sat ima čudno računanje brzine ili ti prikazivanje. Odjednom ubrza nekoliko kilometara na sat, a idete, držite isti gas, pa onda nekako sporo prikazuje, pa ih nadoknadi tim ubrzanjem. Jako nekako čudno, što nisam do sada iskreno viđao. Vetar, očekivano za nešto što je skroz ogoljeno da vas udara po celom teru. Naravno, iako je tako, nema usmerivača koji će konkretno da prenose udarce vetra na određeni deo glave, nego prosto niste zaštićeni od vetra, što je bilo i očekivano u tom nekom potpunom delu. Iako hod vešanja nije preterano veliki, jako je udobno voziti ovaj motor po preprekama, ali kada ste sami je naravno udobnije i nećete, iako je trip meni lično taj osjećaj kao ja da ću zakačiti dole, takav onako veliki, jako udobno i lepo pređe prepreke, što je pohvalno. Postoji još jedna stavka koja je, ne može se odrediti da li je minus, da li nije, a to su fuzasteri i jako mali ugao obaranja motora koji će vam dozvoliti ovaj motor. Šta to znači? Znači da pri onako nekim nepreteranim nagibima kačite fuzasterom, te očekujte da možete vrlo lagano da pocepate patiku. Da pocepate patiku pri nekom normalnom onako ulasku u krivinu. Moram da imam, mislim nije moram da imam, nego imam taj trip da ću zakačiti fuzasterom, a nije problem što ću zakačiti fuzasterom, problem je što ću zakačiti i patikom, obzirom na to da su noge pozicionirane stopalima ka dole, nestandardno, ravno, te zasigurno da ću petom zakačiti ukoliko imam preveliki nagib pri ulasku u neku krivinu ili prolazak kroz kružni tok Slavija, kao što sam imao slučaj malo pre. Krajnja brzina nije velika, moći će da se nosi sa putnom brzinom na autoputu, s tim da naravno udarci vetra će to napraviti tako da vam neće biti toliko prijatno pri toj velikoj brzini. Ali kočenje je veoma zanimljivo, napred nam se nalazi četvoroklipna radijalna kočilna čeljust, ne znam čije je proizvodnje, utisnuto je Benda na njoj. A sad ćemo vidjeti kako je. Hvala.
Sad ćemo vidjeti kako će se pokazati sa 80 do 0 trag kočenja, koliko metara će trebati. Zanimljivo je da se kada se aktivira ABS poprilično stvrdnu ove polugice i poprilično su tvrde sa malim hodom i imate osjećaj da će motor mnogo jače da zakoči. Kočenje 80 do 0. Brate, ovo je baš dugačko. 23,5 metra. Vidjeli ste malo pre dosta kliza guma, CST su pneumatici u pitanju. Još nisam video, mislim, iskreno nisam očekivao da će dimenzija točkova biti 16-15 rasporeda. Iz početka mi je bilo čudno da sam imao taj deo da prosto imam umjesto kvačila kvočicu. Navikao sam na motociklu da kad sedem da povučem kvačilo ili da ga nema uopšte. Više bih voleo da su kočnicu smestili na poziciju desne strane, zadnju kočnicu, kao što je to na motociklu. Veći osjećaj da vozite neki motor, to je pod broj 1 i pod broj 2 veoma korisnije na nizbrdicama i uzbrdicama kada stojite. Zašto to kažem? Jer kada stojite vi morate jednu ruku da prosto držite na upravljaču. Ukoliko vas boli ruka ili prosto da se odmori ruka, stisnete dole nogom zadnju kočnicu, malo odmorite šake, opustite telo kada stojite u saobraćaju duže. Mislim da je to nekako bolje, prihvatljivije i logičnije da su odradili meni lično, i osjećaj da vozite jedan motor je također taj deo, a prosto ništa specijalno da se tako nešto uradi. Potrošnja motora je toliko mala da smo sipali nekih 4 litre na 100 km, što je eto nekako ono, mislim i očekivano, obzirom da se radi o motoru koji ima 350 kubika, 343. Naravno može se spustiti još, jer ja sam to malo vozio u nekim delovima i sa jačim gasom, ne sa nekim laganim. Što se tiče krivina i vožnje krivina s ovim motorom, koliko to planirate moguće, jako se lepo ponaša u tom delu, ali budite svesni da morate nositi neke moto čizme i da ćete njima kačiti i da fuzastere definitivno ljuštite dole. Da li ima dovoljno snage za svoju kubikažu? I više nego dovoljno. Iskreno ne bi mi ni bilo potrebno više za kruzer od 350 kubika. Sva težina je spuštena dole, obzirom na visinu prvo motora, poziciju agregata, te težište omogućava prvo jako laku vožnju, a drugo osjećaj težine koji je smanjen, mislim smanjen osjećaj težine, prosto rečeno. Biće dobar za neke ljude koji hoće da voze kao motocikl, da imaju kruzera na kome će moći da sednu u odelcetu nekom ili s nekim dobrim cipelama, naravno pod uslovom da se čuvate kružnih tokova i ulazaka malo bržih kroz krivine, jer ćete kačiti sigurno fuzasterima dole, a samim tim i te cipele ćete zakačiti obzirom na okolnosti visine fuzastera. Nedostaje će mi brujenje kad treba negdje da me neko čuje, pošto ne znam da li ćete baš da me vidi. Jeftina registracija je još jedan plus kod ovog motora, zato što ćete za ispod 20.000 dinara ili ti 160 evra registrovati motor godinu dana. Provlačenje kroz saobraćaj će biti malo nezgodnije iz razloga, evo vidjeli ste sada otprilike što je dosta širok guvernal, 90 cm sa ovim, ne znam da su računali ove retrovizore u to, nije uzano, a u visini je svih retrovizora, svih prosječnih visina retrovizora od automobila, te će zasigurno biti nezgodnije
ukoliko su u ravni retrovizori dva automobila između kojih se provlačite. Te filtriranje saobraćaja, iako se radi o uzemnom motoru, samom po sebi neće biti baš toliko lagano. Što se tiče testa kočenja, vidjeli ste kako je izdan rezultat. Nisam pretjerano zadovoljan, ali mislim da su dosta uticale gume na to. Stavka na koju treba obratiti pažnju je prekidač za gašenje. Savjetujem ključ da bude taj koji se upotrebljava. Zašto to kažem? Zašto? Zato što mi se dešavalo da kada na prekidač ugasim motor i pustim ga, pumpa da li ne odradi dobro svoje, evo vidjet ćete sad šta se desilo. Gle! Te dok ne ugasite kompletno, poslije toga na ključ, pa opet sačekajte malo da bi se pumpa aktivirala. To je stvar koja me neprijatno iznenadila. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life.